Prva dama Lidija Đukanović izjavom da je predstojeći drugi krug izbora posebno važan zbog, citiram, naše djece i puta kojim ide Crna Gora, zbog države koju želimo ostaviti našim potomcima, još boljom nego što su je nama ostavili naši preci, kraj citata, suštinski pokazuje odnos familije Đukanović prema Crnoj Gori. Kad Lidija Đukanović kaže zbog naše djece, ona misli na svog sina, jer inače Blažo Đukanović danas ne bi posjedovao firme, elektrane, nekretnine i poslove u zemlji i inostranstvu. Kad Lidija Đukanović spominje put kojim Crna Gora ide, sigurno misli na put kojim je Milo Đukanović krenuo otkad je došao na vlast, a to je put privatizovanja države, pljačkanja svog naroda, put organizovanog kriminala i korupcije, put sunovrata Crne Gore. Kad Lidija Đukanović kaže da je drugi krug izbora važan zbog države koju ćemo ostaviti potomcima, ona sigurno misli na svoje unuke, jer ideja da je država Crna Gora država svih nas, porodici Đukanović očigledno nikad nije bila prihvatljiva. Prva dama Lidija Đukanović se i dalje ruga građanima bezobrazno skupim nakitom i odjevnim kombinacijama, čak i za razliku od Đukanovićevih javnih nastupa u kampanji koji su isključili skupe satove, jer eto narodu treba pokazati kako je on prvi među jednakima, a nema čovjek dovoljno jeftin sat, pa ga ni ne nosi. Ona je za samo 7 javnih pojavljivanja iznijela odjevne kombinacije koje koštaju preko 40.000 eura, a supruga je podržala u drugom krugu sa ogrlicom koja košta preko 15.000 eura. U izjavi je dodala da žene kao majke, sestre, domaćice mogu mnogo da urade i pomognu da prestanu problemi koji nas muče. Ovo je izjavila vođena ličnim primjerom jer je njena žrtva zarad karijere svog supruga i njenih skupih krpica zaista ogromna. I baš kao što gospođa Lidija Đukanović poziva građane da u drugom krugu glasaju Mila Đukanovića zbog, kako kaže, naše djece i zbog države koju želimo ostaviti našim potomcima, poručujem građanima da zbog naše djece i budućnosti ove države glasaju protiv bahatosti i trodecenijskog uništavanja naše države od strane familije Đukanović. 2. aprila svi zajedno u što većem broju na birališta da stavimo tačku na Đukanovićevu političku karijeru.